Nasekuseni ngiyambonga uNkulunkulu lo mcimile kuze manje ngiyaphila amen bazalwane. Ngibonga umusa uNkulunkulu likasendele wona ukuthi thina sebusuku sikhonile kulala siphezulu abazalwane. Hey. Sangithumile lana bazalo inceke zenkosi ukuthi ngizela ngaphambili ngizokhuluma ngalesihloko lesi. Angizethembi bazalwane. Angizithembi bazalwane, angizithembi. Uma ngiza nje lana ngiza nje ngina nje khona la. Ngathi ngihamba kwenye indawo. Ngathi ngihamba endaweni nami angazi ngathi ngihamba kwenye impi nje noma engingayazi amen bazalwane. Manje nje ngiyacela ukuthi ningisize bazalwane sachubeka la. Angifuni ukukhuluma kumbe okwami noma engicabangayo. Ngiyafuna ukuthi umlayezo kaJehova wendlule kahle amen bazalwane. Ngiyumcibela igama lami ngankambule isibongo. Ngizonicela nje ukuthi nikhona lapho ningincusela amen bazalwane kahle kahle. Ngabe ngiyacela ukuthi bazolibake bangithandazele amen bazalwane ukuze ngikhone. Noma nje ngicela sinihlabele nje kafishane ngiyacela la uPastor bangibeke kancane izandla. Moya moya olalela moya moya Ngasemuva kusakholwa abantwana bakaIsrael bona bodwa kuNkulunkulu nabantu abangakholwa bebathandaza boNkulunkulu babo amen bazalwane bewaze lamakholwa lawa ahawukele labantwana bakaIsrael bebaze bahawukele kuyothandaza boNkulunkulu babantu abangakholwa amen bazalwane ngoba nabantu abangakholwa nabo bayathandaza amen bazalwane. Ekuyinto esenzeka naseyinsukwini esikuzo bakhona abazalwane bayakholwa baphakathi ebandleni lenkosi yethu uJesu Kristu bathi basahawukela kuyothandaza kuNkulunkulu bangaphandle amen bazalwane. Sizathu umthandazo uyinto ebalulekile kumuntu ophilayo amen bazalwane. Haleluya. Ukuze umuntu akhone ukuxhumana noNkulunkulu wakhe
kudinga ukuthi lo muntu athandaze. Amen bazalwane. Uma izinto umuntu zibiza kulukhuni kukubi lesimo simenza lo muntu akhone ukukhumbula uNkulunkulu wakhe. Amen bazalwane. Haleluya. Maye lokhu kusho ukuthi labantwana bakaIsrael nabo bebathandaza nje uNkulunkulu. Kodwa uma sebabona ukuthi manje impilo seyibiza kakhulu kubo, babona ngathi uNkulunkulu mahedeni nguye onamandla. Bashilo uNkulunkulu wokuphila. Bahambe bayokhuleka kuNkulunkulu obaziwe. kuNkulunkulu owenziwe ngezandla ngoba babona kungathi yena unamandla okwenza kangcono izinto. Amen bazalwane. Yinto ekhona ensukwini esikuzo. Uma umuntu angakakhona ukuzinikela kahle kuJehova, akakhoni ukumethemba uNkulunkulu ngendlela ephelele. Okubakhona kuye kuba ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusizwa. Amen bazalwane. Haleluya. Ngiko ensukwini esikuzo uzobathola bakhona bazalwane bakholwa sibe nabo, kodwa kube khona lapho nabazobaleka khona bahambe ngasese bawufuna izinto kubantu abangakholwa. Amen bazalwane. Noma kumbe bakholwa ngezinye izindlela, noma kumbe abantu abathwele, ngoba lo bantu babamkholo kahle lo uNkulunkulu. Amen bazalwane. Haleluya. Haleluya. Ayibonge inkosi. Masifunda lapha Matthew 9 verse 14. Matthew 9 verse 14. Ngicela simfunde na Matthew 26 verse 41. Ovulile afunde. Kusenjalo kwafika abafundi baJohane uMbhaphatisi kuJesu bathi, "Kwenziwa yini ukuthi thina nebaFarisi sizile, kepha abafundi bakho bangazi?" Jesu wathi kubo, "Likhetho lingakhala yini umkhwenyane asenani? Kodwa kutawufika isikhathi lapho umkhwenyane atawususwa kulo, kube ngukhona ke litawuzila." Amen bazalwane. Haleluya. Umthandazo uyaqiniswa kuzila. Amen bazalwane. Kuzila kuyinto ebalulekile. Amen bazalwane. iBhayibheli lithi inkosi yethu uJesu Kristu yabhajadiswa. Uma iphuma lapho umoya wayiphushela ehlane, yathandaza 40 days and 40 nights. Amen bazalwane. Haleluya. Inkosi yethu yaphusheleka, umoya wayiphushela ukuthi iyothandaza. Amen bazalwane. Kangakanani ke thina esingenamandla uma besingahlala sithi siyakholwa singathandazi. Amen bazalwane. Umzalwane nomzalwane kubalulekile ukuthandaza, azile ukudla. Amen bazalwane. Haleluya. Abantu abangakholwa bayathandaza, bayazila ukudla, bazile bahambe bolala eindabeni, balale emadanyini. Amen bazalwane. Bazile kunezinto abayifunayo, bayazi ukuthi mawufuna lezi zinto ufuna ungene ekujuleni nokuthandaza. Amen bazalwane. Haleluya. Thina kumele ukuthi sibe ngaphezulu kwabo. Haleluya. Lithi iBhayibheli uma inkosi uJesu izokhetha abafundi, yazila uma izothi ikhetha amapostoli. Amen bazalwane. Kwayibiza ukuthi nayo izile ithandaze. Amen bazalwane. Imisebenzi kaJehova iyawudinga umthandazo. Ngeke ukhone kuhamba kule evangeli ungenawo umthandazo. Amen bazalwane. Balulekile umthandazo, ngiwo ovuselelayo. Amen bazalwane. Kukhulunywa ukuthi abazalwane bebahleli balindile umoya oyingcwele bebathandaza. Amen bazalwane. Bayekela konke okwenjabulo, bazi bophelela ukuthi bafune ukukhona kukaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngibo abantu abazokhona ukuphila kulamalanga abaphumelele. Amen bazalwane. iBhayibheli lithi abantu abafumana indlela eya ezulwini bayingcosana. Haleluya. Lithi abantu abayitholayo bancane. Ngakho abantu nakulamalanga esikuyokumele bazibuze, kodwa mina ngiyitholile le ndlela. Amen bazalwane.
angeke bazalwane ukholwe uNkulunkulu ungazi ukuthi wena uyakholwa yini. Amen bazalwane. Haleluya. Amen. Nabe nje uyakholwa uyazi ukuthi uyakholwa. Haleluya. Amen. Na ukholwa ngaphakathi lingaphakathi lakho liyazuna uyakholwa. Angazi uma ngizokala nthini. Haleluya. Amen. Mawukholwa uyazi kumele ukuthi uphile kanjani. Amen bazalwane. Haleluya. Umthandazo wenza ukuthi umuntu azi ukuthi uyakholwa noma akakholwa. Balulekile umthandazo wekuzila ukudla. Ngicela sifunde lapha ku 26 verse 41. Sisavula lapha lihle Bible uthi Jesu lana makaphendula labazalwane uthi ikhetho noma kumbe ngithi umakoti elinye lisho umakoti angeke aze enze njani kusekhona umyeni wakhe. Amen bazalwane. Ngalama amagama lo makoti ubheke umyeni wakhe kube nguye omsizayo. Amen bazalwane. Ngiko akahlupheki akazili. Amen bazalwane. Angazi uma ukhuluma ngendlela izokala koyini. Uthi lapha ikhetho ngeke likhale kusekhona inkosi yalo. Amen bazalwane. Ngamagama sasingekho isidingo sokuthi abafundi bazile ukudla ngoba Jesu oyinkosi yabo bekasesenabo. Uma kuvela izimpi bebabiza Jesu abasindise. Siyabona ngelinye ilanga bagibele umkhumbi. Uma bahamba lapha emkhunjini Jesu uyalala. Makalala Jesu kuvuka isivunguvungu. Moya ufuna kusha leskepe. Amen bazalwane. Uyavunguza moya ufuna kusaskepe Jesu ulele. Basuke bayamvusa. Jesu uyawuthulisa umoya. Uyawuthulisa amanzi. Amen bazalwane. Bayethuka hawu. Umbani lona uyalelwa umoya nesivunguvungu. Amen bazalwane. Sizathu unabo asikho sidingo sokuthi bazile. Amen bazalwane. Ngoba ubavikele. Kodwa uma besekangasekho sekufuna ukuthi manje basele bazila ngoba sewukhashane nabo. Sekufuna bakhona ukuzimela. Haleluya. Bebamile ngoba yena bekakanye nabo. Kodwa masahambile sekufuna bakhona ukuzimela. Haleluya. Ngicela sifunde. Linzani nithandaze kuze ningete kungena ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. Amen bazalwane. Ukhuluma nabo Jesu la sekazobashiya. Uthi nyalo lindani nithandaze ukuze ningangene ekulingweni. Uyaveza athi inyama ibuthakathaka. Amen bazalwane. Umoya wona uyavuma. Amen bazalwane. Ngamagama ukuthandaza akusiyo into elula. Thandaza into elikhuni. Amen bazalwane. Amen. Ngiko abanye babazalwane abathandazi. Haleluya. Amen. Ayaphela nje abemabili abemathathu phela inyanga akaze ake azile. Amen bazalwane. Haleluya. Amen. Uthi lindani nithandaze ukuze ningangene ekulingweni. Jothi uyabona ukuthi abazalwane uma bangathandazi bayangena ekulingweni. Amen bazalwane. Amen. Mathiwa ungena ekulingweni ngalamagama kushothi uma kuvela silingo uvele nje wena ulingeke. Amen bazalwane. Amen. Kanti uma uthandaza uyawathola amandla okuthi uma kuvela isilingo ungalingeki. Haleluya. Ngiyevakala Mosi. Amen. Mawuthandaza uyalingeka noma kumbe kuyavela isimo ukuthi okay manje ngabe uyaganga noma ngabe wenza ini ngabe uphula umthetho. Kuyavela noma kumbe Sathana uyakhangisela okuthile engabe uyakwenza athi uzophumelisa ngako. Wena ukhole kwala ube namandla okwala ngoba uyathandaza. Kodwa uma ungathandazi
Uma kuvela lezo zinto ezingesikahle uyangena ukhuleke ngoba awuthandazi. Uyangena esilingweni ngoba awekho amandla okuthandaza. Thandazani ukuze ningangene ekulingweni. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi Jesu abantu abakholwayo nguye, abantu abathanda yena bagcina imiyalo yakhe. Uthi la kubantu abathanda yena imiyalo yakhe ilula. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yindaba imiyalo kaNkulunkulu icine kangaka kithi. Sifune ukweluswa ngazo zonke izikhathi. Amen bazalwane. Sonke isikhathi abazali bafuna ukweluswa, bafuna ukugadwa. Bafuna ukugadwa. Yini kuwe bengaleyo ndlela? Lukhona ngithanda kaNkulunkulu kuwe. Amen bazalwane. Uthi uma ningithanda yami imiyalo nizoyigcina. Uthi le yami imiyalo lakini ilula ngoba niyangithanda. Thothi ngamagama umuntu kufuna ukuthi yena kube nguye osibhekayo ukuthi mina ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngaphandle kokuthi ngitshela abantu ukuthi ngiyamthanda, vele ngaphakathi kimi lukhona uthando, ngiyamthanda ivele uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Uma kunale miyalo ethi uma ibekwa ikugongonye, shotha lukho lothando. Ngoba othanda uNkulunkulu imiyalo yakhe ilula kuye. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngesikhathi noma sewuphekile nje sekukashe, uphekile sekulungela ukuthi kumbe soyophakela. Mase afika uNkulunkulu athi hayi ungadli namuhla. Awukhali. Awugongonyeki. Ngoba liyajoba imiyalo injani? Ilula ngoba wena uyamthanda. Wena uyamthanda wena. Noma bese uhlelile uthi hayi manje ngiyakhululeka. Ngiyakhululeka manje ngizodla kamnandi. Ngoba selifikile lelakhe lithi hayi baphakele. Bese uyakhululeka. Ngoba wena uyamthanda kuwe kulula. Kodwa uma kukhuni shothi khona inkinga ekhona. Ngoba likhuni kunenkinga. Lokholwa kokho kunenkinga. Alukho lothando. Amen. Siyachubeka bazalwane la. Kahle sikhuluma ngani ngengodi yekungathandazi. Bengisaveza nje la ngaphambili. Amen bazalwane. Amen. Ngicela sifunde lapha yaku Samuel wesibili chapter 2 verse 1. Labanye bavule lapha Genesis 25 verse 22 na 23. Samuel wesibili chapter 2 verse 1. Ngabe 2 Samuel chapter 2 verse 1. Ngabo Davide wenyuka kanye nebafati bakhe lababili. Bo Ahinowami waseJezreeli kanye Moye. uDavide uyinkosi kwaJuda, uIshibhoshethi uyinkosi kwaIsrayeli. Wathi emva kwalokho uDavide wabuza kuJehova wathi, "Ngenyukele yini komunye wemizi yakwaJuda na?" uJehova wathi kuye, "Yenyuka." Wathi uDavide, "Ngenyukelephi na?" Wathi, "eHebroni." Wayesenyukela khona uDavide nabafazi bakhe ababili, Ahinohama noJezereli. Amen. 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 Ngilande nje okuncane nje khona lapho. Amen bazalwane. Ngoba sikhuluma ngomthandazo. Ukuthi kukhona ingozi kumuntu ongathandazi. Uma ngabe ungathandazi uNkulunkulu uzokhuluma njani naye? Amen bazalwane.
thina singabantu abathunyiwe uNkulunkulu emhlabeni. Size emhlabeni ngoba uNkulunkulu anenjongo ngathi. Akabuzi ukuthi wena uyafuna yini kuya. Kodwa uNkulunkulu uthe wena woza emhlabeni uzokwenza lokhu yena akuthumelele ukuthi uzokwenza. Amen bazalwane. Haleluya. Manje ke uma ngabe kumbe asakhona ukuthandaza kuye sizokwenza njani lokho ekumele sizokwenza. Amen bazalwane. Ngoba uma sithandaza phela kuyafuna ukuthi sibike Nkosi sengizamile kwenza lokhu. Angazi noma kahle yini. Nkosi ngikhonile lapha Nkosi mina ngihlulekile. Amen bazalwane. Uma ngabe kumbe asithandazi sizobika ngayiphi indlela. Amen bazalwane. Haleluya. Amen. Lapha Davide bebaya empini. Amen bazalwane. Amen. Davide uyazi ukuthi yena amandla akanawo noma ayinkosi. Amen bazalwane. Uyakhumbula ukuthi kuze ngikhone ukuphumelela kufuna ngimcele uNkulunkulu angisize. Davide akasebenzisanga ukuthi ngasemuva ulule nebhubesi walinqoba. Akakusebenzisanga ukuthi ibhele ulule nalo walinqoba. Akakusebenzisanga ukuthi Goliath umehlulile. Amen bazalwane. Amen. Kodwa wazi ukuthi yena amandla akanawo. Amandla akuJehova. Wakhuluma noJehova Nkosi ngenyuke yini. Amen bazalwane. Amen. Kubalulekile ukuthi sithandaze singabazalwane. Amen bazalwane. Amen. Ngicela simfunde Genesis mabe simvulile. "25, 22 and 23. Lo miyavule Jonah 3 verse 4. Wakho Genesis 25 verse 22. Yes. Wakhulelwa emaphahla. Athi asengakatalwa akudlala kamadima esiswini sakhe. Wathi mate wathi lokhu kwentekelani kimi. Ngakho ke wayawubuta kuSimakade 23. Simakade wamphendula wathi esiswini sakho kunetive letimbili. Utawutala tive letitawehlukana tinhlobo letimbili. Lesinye sive siyawuba nemandla kunalesinye. Lomdzala akhonde lomncane. Amen bazalwane. Lana sithola lo mama lo. Amen bazalwane. Lo mama lo ukhulelwe. Makakhulelwe lo mama lo uzwa into angakaze ezwe abanye bakhuluma ngayo ukuthi yenzeka kumuntu okhulelwe. Niyavakala? Amen. Makakhulelwe uyezwa ukuthi esiswini kunento eyenzakalayo. Into engaziwa akazange ezwe kukhulunywa ngayo. Uyathinteka. Kwenzakalani kimi? Amen bazalwane. Kube kumuntu ongakholwa kumbe abazohamba ufuna imbiza. Amen bazalwane. Noma ahambe ayofuna itiya laseZCC. Amen bazalwane. Noma kumbe enye yezinto ekwaziwa ukuthi iyasizana. Amen bazalwane. Kodwa ngoba umuntu okholwayo wakusebenzisa umthandazo kwaba khona kuye ukuthi hayi angiye kuJehova ngiyobuza Nkosi kwenzakalani esiswini sami. Haleluya. uNkulunkulu wamphendula hayi ngakhathazeki mntanami lokhu kuyakhuluma eswini sakho kukhona izizwe ezimbili labantwana abakhulelwe bayizizwe ezimbili. Amen bazalwane. Lo muntu usizakele ngoba uthandazile. Amen bazalwane. Chothi bathi ukuthandaza kuyinto ebalulekile kumzalwane. Amen bazalwane. Ngicela simfunde Jonah 3 verse 4. Jonah
Jonah 3 verse 4. uJona waqala kungena emzini uhambo losuku lwabalunye wamemeza wathi kuseza kuba izinsuku ezingamashumi 40 bese lichithwa iNinive. Amen. Lana Jonah bekathunyiwe. Lapha nje ngithetha nje le message nje lekayimikisa kulabazalwane. Uthi Jonah kusele 40 wemalanga kuthi nife. Amen bazalwane. Amen. Akakhulumanga okunengi. Akazange asho ukuthi hey uthi uNkulunkulu nonino nekakhulu. Amen bazalwane. Amen. Uthi uNkulunkulu nibabi kakhulu. Uthi uNkulunkulu sewenyanye kakhulu ngeNinive. Amen bazalwane. Ukhuluma nje amagama uthi uNkulunkulu kusele 40 wemalanga kuthi nife. Hallelujah. Amen. Lapha yana labazalwane bakhumbula ukuthi kwathi uNkulunkulu wabo ngubani. Amen bazalwane. Amen. Kusele 40 wemalanga ukuthi nife. Babona ukuthi konakele. Yeah. Nalo bonke hayi no angilungise indaba zami. Amen bazalwane. Amen. Bible lithi inkosi yakhumula impahla zayo yambatha amasaka yayithelana ngomlotha. Yathi yenza lokho ukuthi nabantu ngale nabo abazuli nabo sekhona abakwenzayo kulungiswa indaba zomthandazo. Ngoba umthandazo ubalulekile. Uma ngabe izinto zimonakalela umzalwane kufuneka umthandazo. Uma izinto zonakala kufuneka wazi ukuthi ngibani uNkulunkulu wakho. Uma izinto zonakala kufuneka wazi ukuthi ithemba lakho likuphi. Amen bazalwane. Abantu abazothandaza ngabantu abamaziyo lona abathandaza kuye. Ngeke uthandaze kuNkulunkulu ungamazi ngeke usizakale. La Bibhelini lana kunamavesi amaningi akhuluma ngemithandazo engaphendulwanga. Hallelujah. Amen. Bathandaza abazalwane uNkulunkulu anganinaki. Sizathu lesimo abakuso abamazi uNkulunkulu. Bamkhumbula mase bafuna izinto zabo. Bese ekhathi bathi ake sesiyothandaza. Makukuhle bakhohliwe ngaNkulunkulu. Ayiphendulwanga le mithandazo yabo. Vele uNkulunkulu uthi umthandazo wesoni akawuzwa. Ngakho kudinga ukuthi umuntu azilungise yena. Ahlanzeke enhlizweni yakhe. Yena axoxisane nembeza wakhe ayihlole. Ngikahle ngiphambi kaNkulunkulu ukuthi ngingakhona kuyothandaza kuye. Bese ke uNkulunkulu yakhona ukuzwa umthandazo. Amen bazalwane. Siyangena la kulesihloko sethu sengozi yokungathandazi. Amen bazalwane. Ngicela sicela la kuJakobe 4 verse 2 kuya ku5. Lo mnye afunde Zakaria 7 sukela ku verse 2. Jakobe 4 verse 2. Ya 5. Niyafisa noko anitholi lutho. Niyabulala nibe nemona kodwa niyehluleka ukuthola lenikufunayo. Niyalwa nendetimbi anina lutho ngoba aniceli. Niyacela ningaphiwa ngoba nicela kabi. Nicelela ukuthi nikuchithe etinkanukweni tenu. Anikethembeki ninjengetiphingi. Anadini ukuthi kuthandzana nelive kubutha kuNkulunkulu. Lofisa kuba ngumngani welive utenda sitha kuNkulunkulu. Amen. No. Okay. It's right. Amen bazalwane. Lapha kuyakhulunywa nabazalwane. Mawucala ku verse 1. That verse 1 la ngaphakathi kwakho kunezimpi. Amen bazalwane. Uthi lezi zimpi zivelaphi? Uthi zivela eyintweni ekhanukwa nguwe. Amen bazalwane. Amen.
ngamagama lo muntu akasiye umuntu ongcwele. Amen bazalwane. Uyaliwa. Lokuliwa okuye kwenza ukuthi enze izinto ezinhle aphinde enze izinto ezimbi. Amen bazalwane. Lo muntu uphakathi nendawo akashisi akabandi. Amen bazalwane. Uma ubuya ke manje kule side lokholwa iBhayibheli lithi akabalelwa ekukholweni. Amen bazalwane. Ngoba ekukholweni kufuna ukuthi wehlukanise. Amen bazalwane. Amen. Lithi niyacela olithi aninalutho ngoba aniceli. Aninalutho ngoba aniceli. Niyacela nicela kabi ukuthi ngichithile ingane kwenzeni. Amen bazalwane. Haleluya. Aninalutho ngoba aniceli. Uma senicela nicelela inkanuko zenu. Amen bazalwane. Ngakho anisizakali ngalutho. Ngaphakathi kini kukhona ukulwa, kukhona imbango, kukhona yonke into eyonakele. Kodwa nithi niyakholwa. Amen bazalwane. Haleluya. Ngamanye amagama lezi izinto lezi senzeka kubantu abangathandazi. Amen bazalwane. Lokhu nje phike bekhona kulwa, bekhona kwehlukana, bekhona kucabana, bekhona lokana lokho ephithiphithi zikubantu abangakholwa. Waze wathandaza. Lokuthandaza kuletha ukuzithoba. Amen bazalwane. Kuletha ubuntu, kuletha lobuzalwane. Amen bazalwane. Ngiko lithe lezwi inyama iyala kodwa umoya uyavuma. Amen bazalwane. Lo moya wenza ukuthi ukhone ukuthobeka. Thandaza. iBhayibheli lithi umuntu onolaka ulaka ngeke ukhonze uNkulunkulu kahle ngolaka. Haleluya. Amen. Salwana nolaka oluvela nje mhlaba ngeke kumjabulise uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Zakaria 7 sura 2:5. Bantu baseBhetheli bebathumele boShareseri naRegemi Meleki kanye nemanxusa abo ukuthi bayoncenga Simakathe ngekuthi babute abapristi basendlini yaSimakathe longisomandla kanye nabaprofeti bathi ngilile yini ngizile nekudla ngenyanga yesihlanu njengalokhu bengivele ngenda kule minyaka leminyeni lendlulile. Livi laSimakathe longisomandla lase liyefika kimi lathi buta kubo bonke bantfu bakule live nebapristi babo uthi ngalesikhathi nizila kudla nilila ngenyanga yesihlanu neyesikhombisa kule minyaka le-70 lendlulile benivele nizilela mina yini kona. Haleluya. Haleluya. Amen. Nabazalwane bazilile. Bazila isikhathi eside nabantwana bakaNkulunkulu. Bazila eside isikhathi. Njengoba nathi lana sizile isikhathi eside. Amen bazalwane. Kodwa emva kwaloko akubonakala lapho siya khona. Haleluya. Bazila eside isikhathi kodwa sangaphuma nalutho. Amen bazalwane. Bagcina bayabuza, bagcina bathumela animani nosibuze labo kubaprofeti bakaNkulunkulu. Babuza ukuthi ngabe singathubeka yini nokuzila namanje. Amen bazalwane. Sibuteleni uNkulunkulu sithubeke yini nekuzila. Njengoba sizilile ngasemuva lesikhathi abasibalile. Amen bazalwane. Uthi Jehova asewubabuze. Kuthi lokuzila lebe bazila mina endvele. Amen bazalwane. Haleluya. Athi uNkulunkulu ukhulumile ukuthi mawuzila uzilela yena kufuna ukuthi ube ngohlambulukile. Kufuna ube umuntu
umuntu ozilungiselele ube umuntu amen bazalwane awujikijeleki nje kuzileni amen bazalwane kodwa uyahlela ususa konke uNkulunkulu angakufuni bese uyahamba uyozila ufuna uNkulunkulu ukuze akhole ukukusiza amen bazalwane haleluya ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abahlambulukile abantu abahlanzekile bazile akhone ukwemukela le mithandazo eminingi esizilile kusobala ukuthi hayi iningi lawo bengisiyo emukelekayo kuNkulunkulu abona ukuthi akangazihluphi akavela ahlale njathule amen bazalwane silapha le 5 days lokuzilile uyakhala sibe isimo ubhekile ukuthi uNkulunkulu kube khona kushoyo kanti izinto azikalungiswa ngasemuva amen bazalwane uNkulunkulu akanaki amen bazalwane haleluya siqhubeke inkosi nokuzila njengalokho esivele sizila namanje siqhubeke yini uthi Jehova benzilela mina yini lokuzila benikwenta benzilela mina yini amen bazalwane haleluya ngakho bazalwane kudinga ukuthi sizibheke sizihlole ukuthi njengoba besivele sizila besibambe yona yini njengoba sizile zehluleka besibambe kahle yini besenza okufunekayo ekufanele yini amen bazalwane sehlulekiswe yini ngoba uma sifunda eBhayibhelini siyabona bazila bazalwane baphumelela naku la kuJona bazilile bathi uma bezwa ukuthi bazokufa bazila uNkulunkulu wabezela bahawukela bangabe basafa amen bazalwane thina indaba siyazila sibona ingozi iza kithi siyazila kodwa sihambe sigcine singenile kuyo hlobo lokuzila esilwenzayo thina sehluka kanjani kulabazalwane shothi sinenkinga amen bazalwane shothi kumele sibheke sizila kanjani silungele yini haleluya 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 kumele sihlole bazalwane sizila kanjani akuye amen bazalwane angithi uthi Jesu uma ungithanda uzogcina imiyalo yami uthi mina ngizoba kuwe na uzoba kimi uthi mina noBaba sizokuza sibe nawe amen bazalwane uma ngabe wena ugcina imiyalo yaNkulunkulu amen bazalwane manje lo mzalwane bekagcina imiyalo kaNkulunkulu lokho okuzisa uNkulunkulu ubuhlungu naye kwakumzisa ubuhlungu amen bazalwane ekuyinto ekumele yenzeke kithi ukuthi uma kwenzekile ngahamba kabi kufanele ukuthi ngikhale ngizobuhlungu ngoba angisenze okufanele amen bazalwane uma ngabe kumbe umzalwane angasahambi kahle kumele ngizwe ubuhlungu amen bazalwane ngoba akusenzeki intando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukimi na Jesu ukimi lemizwa ekubo iphila kimi amen bazalwane haleluya manje ke David lana uva lo Daniel uzobuhlungu uyathandaza Nkosi isimo esikuso manje singene enkingeni singene ecalekisweni ngoba sehlulekile ukuphila ngokwentando yakho uthi Jesu ebe uyibhekile ukuthi sizosehlela vele sezehlile zehlela kithi ngoba singakhona ukuphila kahle amen bazalwane uthi asikakhona nokuphenduka uthi umthandazo usibalekele asikakhona ngisho nokuphenduka ezonweni zethu into edingekayo nakule insuku esikuzo ukuthi abazalwane baphenduke babheke kuJehova ukuze bazokhona ukuthandaza
ifezeke intando kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Kubalulekile bazalwane ukuthi sithandazele. Phandle komthandazo kaNkulunkulu ngeke simazi. Ngeke sibuze nobunandi bokukholwa umthandazo ungekho. Ngelinye ilanga sike siyikhohlise sihlabelele imhlabelelo. Kwase kwamnandi ukuhamba noJesu. Amen bazalwane. Kwase kwamnandi mase sohlala phansi uyambuza lo muntu kodwa nje mzane yini lemnandi. Amen bazalwane. Ngeke uzuyithola impendulo kwazona abaningi. Amen bazalwane. Yini emnandi ekukholweni. Ngeke uzuyithola impendulo kubazalwane abaningi. Hallelujah. Amen. Thandaza. Lokuthandaza kugeza lomzalwane. Kumgeze kususa lezi zinto ezimbi, kumsondeze eze kuJehova. Abe ngumntwana kaNkulunkulu. Kumnikeza amandla, kumnikeza isibindi sokuphila angumntwana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Nalamehla kamoya abesayavuleka. Amen bazalwane. Eze kuwe umuntu azokuvusela azokuchawula athi uNkulunkulu ngichawule kodwa ingozi. Amen bazalwane. Lo mthandazo unamandla. Uyabasiza abantu abakholwayo. Amen bazalwane. Uyabasiza abantu abamsabayo uNkulunkulu. Uyabasiza abantu abazimisele ngokukholwa. Amen bazalwane. Kubalulekile ukuthi umzana athandaze. Njengoba kukhulunywa ukuthi isikhathi sesincane sokuphila. Abantu abazophumelela ngabantu abazothandaza. Akiwa emthandazweni ngoba kumnandi. Uyangena ukhala emthandazweni. Hallelujah. Amen. Emthandazweni. Ngesinye isikhathi ziyavela inqumo la konke manje noma ngathiwa manje ngiyafa emthandazweni. Kuba lula ukuvela kwesinqumo sothi manje Jehova mina ngikhona ngilapha mkwakho. Kulesimo engikuso noma ngathiwa umphefumulo uyaphuma awuphume. Kodwa mina ngibe right phambi kwakho. Thandazo ukunikeza lamandla. Manje uma ungakholwa uzophila njani? Impilo yokujabulisa uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Uyakhona ukumelana nezimo. Uyakhona kuba nesibindi ukuthi lokhu kuhle. Singakwenza lokonzweni lento le. Cha lokhu hayi kubi. Amen. Ngomthandazo. Umthandazo ubalulekile. Abantu abangathandazi abasizakali. Abakhona ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu akufuneka umazi ngomakhelwane. Yazi uNkulunkulu wena ngoba nguwokholwayo. Wena uyisebenzi sikaNkulunkulu. Uzomsebenzela njani ungamazi? Uzobona ngani ukuthi ubambe yona ungamazi? Kumele ngihlupheke mine enthi ngiyakholwa. Ngimi ekumele ngihlupheke ngizobuhlungu. Ngibuzwe ukuthi angimazi uNkulunkulu engimkhonzayo. Angazi ukuthi kufuna ngikhulume njani naye ukuze ezwe. Kufuna mina ngizobuhlungu. Thandaze ngihlambuluke Nkosi ngisize. iBhayibheli lithi uNkulunkulu umuntu ocelayo, umuntu ocelayo yena ocela umoya oyingcwele uyamnikeza. Amen bazalwane. Amen. Ngoba uyazi uNkulunkulu ukuthi angeke aze axhumane nalomuntu umoya ungekho akusilula. iBhayibheli lithi kulo moya esithi noma kumbe sesithandaza wona usincusele kangcono. Ngiwo lokho nako ku-interpreta imithandazo yethu. Amen bazalwane. Thandaza kubalulekile. Ngeke kube umzalwane wempela ungathandazi. Thandazo ubalulekile. Nguwe ekumele uyihluphe. Uke uzwe ngesinye isikhathi abanye bazalwane bathi hayi thandazo into yaba i-prayer team. Amen bazalwane. Wakho umthandazo. Amen. Thandazo usiza wena. Wakho umthandazo. Geza wena umthandazo. Sondeza wena kuJehova umthandazo. Hallelujah. Kodwa sifundile eDaniel 6.
Daniela 6 verse 7. Okay, ngicela ufake isithupha. Sifunde Jeremiah 10 verse 21. Jeremiah 10 verse 21. Belusi abanangcono abambuti nasimakathe ngabo abaphumeleli nayo yonke imihlambi yabo isakatekile. Lalelani livi lembiko liyasonzela. Amen bazalwane. Amen. Ngicela sigcine khona la. Amen bazalwane. Hallelujah. Kodwa lithini lesizulu? ngokuba abelusi bayiziphukuphuku abamfunanga uJehova ngalokho abaphumelelanga nomhlambi wabo wonke uhlakazekile. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Kuna le verse bazalwane elikhulumayo leli. Likhuluma ngokungathandazi. Amen bazalwane. Likhuluma ngokungathandazi. Enye translation ikhuluma ngezimvu ukuthi izimvu zisakazekile ngoba abelusi abakakhoni ukufuna ukuthandaza. Amen bazalwane. Ukungathandazi kuyingozi. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Ngendlela engizoyibeka ngayo sonke sibalulekile. Amen bazalwane. Sonke sinemisebenzi ekumele ukuthi siyenze. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Nawe ungumelusi. Amen bazalwane. Nawe ungazilahla wena ungazelusi ngendlela efanele. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli kufika ukulibala la kuwe. Amen bazalwane. Ungakhona ukwenza izinto ezifanele uyekele ukuthandaza. Ingozi yokungathandazi bese ulahlekelwa ngamagugu ewunikeze wona ekholweni ngoba ukakhoni ukwanaka. Amen bazalwane. Uvelele ubumpumputhe wena ngoba umthandazo wakho akukabi umthandazo ophilayo. Hallelujah. Amen. Kubalulekile ukuthandaza bazalwane. Hallelujah. Kuzosisiza ncazi ukuthi sifundele lekugcina. Daniela 6 verse 7. Daniela 6 verse 7. Bengameli bembuso netindvuna netikhulu nebeluleki kanye nebabusi bonke bavumelene ngakuthi inkosi kufanele ikhiphe umthetho simemetelo bese iqinisa lesimemetelo ngekuthi noma ngubani lothandaza kulomunye uNkulunkulu noma umuntu ngaphandle kwakho Nkosi kulamalanga lang 30 letawu uyawujikijelwa emgodini wamabhubesi. Hallelujah. Amen. Sikhuluma ngengodi engathandazi. Amen bazalwane. Lana sikhuluma ngebantu labe bangathandazi uNkulunkulu eliqiniso. Amen bazalwane. Ngifuna ukuthi ngamanye amagama ke lapha phakathi kwethu sibazalwane uma umuntu angathandazi abanye bagcina sebawunyanya umthandazo. Abanye bagcina sebabhoreka uma kuthandazwa. Abanye sathane kubusa ubese impilo yakhe ibuswa ngisathane kube nguye omshayela umthetho. Kuyenkonzweni akubukela phansi. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen.
lemsebenzi okhonza uNkulunkulu iyambora amen bazalwane akasayithandi amen bazalwane la kuye kuvuke ukuthi nje kungathi nje ngabe yena sawubeka nje izethiyo kulabazalwane abathanda uNkulunkulu amen bazalwane ubeka imigoqo ukuthi bahambe bavimbeka bangakhululeki ngathi labantu mababheka ngathi bona sebayaphapha amen bazalwane ngathi labantu sebacinile amen bazalwane kuyavela ke kuvela la kuye ukuthi hayi njengala lapha njengoba kuvela ukuthi hayi labantu babona ukuthi Daniela lo uNkulunkulu wakhe uyamthanda amen bazalwane babona ukuthi no man lo wathanda lo uNkulunkulu wakhe nenkosi iyamthanda bathi akufuneke indlela yokumgila simgile kulo uNkulunkulu wakhe amen bazalwane iBhayibheli lithi uma ukholwa kahle haleluya uyagezeka vele uyakhona ukuthandeka amen bazalwane noma bakugceka abantu kodwa nje mase bahleli ngale makhoneni bathi hayi man hayi kodwa lo muntu lona uyaphila amen bazalwane lo muntu lona hey imisebenzi yakhe yimihle amen bazalwane noma kwenzeka phambi kokho bagceka bakwenyanya bathi mase kodwa sebayihlalele nje kahle hayi uyaphila man lo muntu cha yena uyakholwa vele amen bazalwane manje ngabo babona ukuthi no lo David lo Daniela lo asifune indlela yokumphazamisa baba ukuthi no ngicela simhlele ukuthi afe amen bazalwane haleluya amen manje ngisasigadeni ke nathi bazalwane ngokungathandazi kwethu kungenzeka silwe nabazalwane ngoba asithandazi kungenzeka silwe nemisebenzi kaNkulunkulu ngoba asithandazi amen bazalwane kungenzeka silwe nokuchubeka kwemisebenzi kaNkulunkulu ngoba asithandazi ngesinye isikhathi sibona ngathi lezi zinto zizoveza ubungculu bethu bokungakholwa silwe nako ngoba umthandazo awukho kithi ukungathandazi kuyingozi abantu abangathandazi bayavama ukuphakama bayathanda ukuphakama umuntu ophakeme akafuni umkhombise into engathi isicanyana amen bazalwane bona ngathi uyamehlisa amen bazalwane manje ukuthandaza kuyingozi niyingozi bazalwane abangathandazi amen niyingozi bazalwane abangathandazi haleluya amen bayingozi bandleni lenkosi abantu abangathandazi ngeke futhi baze bayibone inkosi ekujabuleni haleluya amen baluleke kakhulu bazana ukuthi namanje simcele uNkulunkulu asisize sithandazeni bazalwane phandle kokuthandaza ngeke siye ndawo mazi uNkulunkulu omkhonzayo uzokhona ukuzwa uma izinto isakhambela kahle ekukholweni noma sezonakele uma ungamazi uNkulunkulu angeke ukhone ukubona ukuthi isimo sihle noma sibe ekukholweni kwakho kodwa mawuthandaza uNkulunkulu uzokhona ukukusiza akusondeze kuye yiloko khona bazalwane lapha isikhathi esikuso siyabonga